Sawa, hii hapa ni presentation ya unité spéciale Mwaksi ya Kageregere. Hapa ni mlima ya Kageregere, ndo hii kaza adui, ndo hizi zenye ziko mnabuzuke, ndo hizi na base ya enemy, ndo hili. Kiatu ngeomba unité spéciale wenyewe wanabakia Uvira waache maneno. Nasikia tu maneno Uvira naendelea na sijui ile maneno ni ya nini. Mtu iko mwake analala mwake, mimi mwingine iko najisacrifice koro yake juu ya Patrick ya nchi, anafika pembeni ya adui na adui anamjibia na anamjibia, lakini wewe unabakilia tu uko mvile, na kama uko mvile wewe unasema mengi sana. Na wewe unaonekana generale mwenyewe, si uko generale gani? Kitu ngeliomba, tunaomba sana ministère ya defense yenye na reserve armée pour la défense RAD kusanyishe wazalendo wote watoke mvile ya Uvira wapande huku mho plateau. Kila mtu atoshe wazalendo mvile ya Uvira wapande mho plateau. Baacha kama ni komandement na bakia kiongozi na matife zake kama ni watatu ni waine, na zile mapika eme zote tunazihitaji zipande huku mho plateau ya Kageregere. Kwa sababu adui aliatake Malimba na sie mkuya mtukute hapa, msiogope aseme jaa adui atatufanya kitu. Tunapendwa na Mungu, tuko na kila kitu, tuko na maombi ya mababu, tuko na madawa, hata wapige ranse ndo haitafika hapa. Kwa sababu ya nini? Ya nguvu za Mungu. Mzalendo hata hana minisio anapiganaka na minisio yenyeko nayo na adui atakimbia. Bazalendo mimi na basawi hata mwene mimi. Bazalendo wanaweza piganisha na mimi. Lakini wamo banabakilia mvile ya Uvira, banabakia wako wanatembea mle mvile. Leo ni le 25 ya mwezi wa 8 2026. Ade milogi wa unité spéciale shamba la vita. Nyingine njia yenyewe mnasikia kama moto inawaka nayo ndani, ni Monisco Mar ndo alipita kule wakamshtukia na ranse kula kalumia kumugulu. Lakini ni kujitolea koro yam, haiko salera, haiko chochote, ni kujitolea tu ya kubomola huyo adui wa Kageregere atoke. Sia bazalendo wa unité spéciale tuko determiné, tunalomba appui, ituapuye ku logistique, sie tubomole Kageregere na tufike paka Bukavu. Tuko na ile nguvu. Lakini leo tunaanza chekwa, asema hatuna nguvu ya kubomola hapa juu ya kukosa logistique ya kukaza. Logistique ya dawa tuko nayo. Logistique ya maombi ya mafamilia, ya maombi ya raia ya Kongo na tegemea wazalendo tuko nayo. Na tunasire population ya Uvira ya kwamba hope plateau yulu ya Uvira iko inatakata sana huku chini kwetu tulitoka. Yo video wewe kwa wangala shana ngire ni mta Anga maiko ko tuaga malamo ni siko wala shira mvandu wala babakanga nafu niko kugulu. Talika Geregere ono tulimo. Ongatomndo ka filime no tanga filime bita. Talika Geregere ono. Talina buzuki ono ino tope nyaru tajiko tope na buzuki yi. Nyandu tagiyisha. Nyandu taji kubaza yabwe riri hano. Natwe bana tukola habitambire yabo. Ino munda haya bandu bali ino munda tuaga mala kumotirola mu namtaga ala shamubandu. Haya bandu bali. Ndo mwingine ya mashuba huko. Ndo mwingine mashuba hii. Ndio ndo mwingine mashuba ile yote. Ndo mashuba yote hii. Ndo mashuba yote. Na shende mitumba ndo yenye adui anapitaga hako. Anakuya yule ya mashuba, shende mitumba anakuya. Ndo huyu anatia base Mkageregere kwa hiyo tunaingia sasa hivi. Tunaingia Mkageregere hivi. Kwenye adui anatiaga shende mitumba kukaya adui ndo hapa. Anakuya na mshende mitumba yote ya mashuba. Anaanguka, anaenda. Ndio. Mashuba ile kabisa. Tuko yule ya mashuba tunaingia Kageregere. Patrouille de reconnaissance, patrouille de combat. Sababu tuangalie enemy namna gani alikuwa na menace milima yetu. Mjisantire kama milima huko yule iko fresh. Masomo ya giti. Masomo ya giti. Huko kote. Vraiment hakuna problem. Na shetu ya Uvira na Mkongo mzima. Santire kama hope plateau. Hizi njia ziko su control ya wazalendo.
ngoma ikenda aho tuli imbere mpa tuli de reconnaissance bobo ala sherance wakanganira nsenguma nabuzuke oyo mu bwini yoyo yo nabuzuke tuli mu butambira nabuzuke mu butambi muno muka za duyi moma izindi ziro za duyi zeze ekoko abantu bakole nyuma no munde itaba abantu nanga no munde nabuzuke kageregere kano koshi no munda yuko abantu kugitole kusonga mpature de komba bakano luhande ulikwereka duyi amenye ko yo munde malimba genda ko no munde nyuma hari abandi abayingirayo nabisho bigaba bija kwangaberi kuyimuka n'abandi bose bakimuka n'abayimuka nabo twayingira mu kazi kimwe ariko ngangareti ibahati jabone kujya twayingira muno nabuzuke abali mashoba n'abapande bamde mashoba natubona mde lugulu n'abaramunde makagogo banapanda mde makagogo ngabo topunguzira abandi charge ndiyo n'abasigiri buvira nabo banazamuke badashika kirimugire buvira sigiri buvira nabo banazamuke banaje tunayingira mu kageregere mashube yasigale fo gato yasigale fo ndego yasigale ngo tubayingira koko no mu nabuzuki aduye wakanganira nsenguma abana baramujibiyaga koko kubirira iyo ndi